Sektor transporta nalazi se na pragu duboke transformacije koju pokreću disruptivne tehnologije. Električna vozila, autonomna vožnja i transport kao usluga TaaS se udružuju kako bi stvorili novu paradigmu mobilnosti. Ova konvergencija nije samo tehnološka promjena, već i društvena, koja predstavlja suštinsku promjenu u načinu na koji razmišljamo o pristupu i korišćenju transporta. Implikacije su dalekosežne, sa potencijalom da preoblikuju gradove, čineći ih održivijim i efikasnijim ekonomijama i društvom. Način na koji živimo, radimo i krećemo se uskoro će se drastično promeniti. Era motora sa unutrašnjim sagorevanjem ICE se završava ustupajući mesto čistijim alternativama. Prodaja vozila sa IC motorima dostigla je vrhunac 2018. godine i od tada je u padu. Električna vozila, koje pokreću efikasne baterije i obnovljive energija, izazivaju njegovu dominaciju. Ona su sve prisutnija na našim putevima, nudeći nultu emisiju izduvnih gasova, smanjenu buku i niže troškove korišćenja. Ove prednosti su ključne za gradska okruženja. Kako tehnologija baterija napreduje, troškovi električnih vozila opadaju, čineći ih privlačnijim i potrošačima i preduzećima. Tehnologija autonomne vožnje obećava veću bezbednost i bolji protok saobraćaja, smanjujući broj nesreća i gužvi. Spoj električnih vozila i autonomne vožnje doneće novu eru deljenih električnih i autonomnih vozila, transformišući urbanu mobilnost. Transport kao usluga podrazumeva da se prevoz koristi kao servis, slično kao struja ili mobilni podaci, nudeći neviđenu pogodnost i fleksibilnost. Tranzicija ka električnim vozilima je uveliko u toku, podstaknuta tehnološkim napretkom, državnim podsticajima i brigom za životnu sredinu. Prodaja električnih vozila stalno raste i očekuje se da će se ubrzati kako prodaja vozila sa SUS motorima opada. Globalna prodaja električnih vozila beleži eksponencijalni rast, od gotovo 0 2010. godine do očekivanih 25% ukupne prodaje u 2025. Cena baterije je drastično pala, što čini električna vozila pristupačnijim, a u Kini su već dostupna EV vozila po ceni od $5.500. Tesla također obećava električna vozila po niskoj ceni u 2025. godini. Napredak u tehnologiji baterija i ekonomija obima učinili su električna vozila cenovno konkurentnim automobilima na benzin. Neke vlade, posebno Kina, uvele su politike za podsticanje usvajanja električnih vozila, uključujući poreske olakšice i subvencije. Kao rezultat toga, 45% novih automobila prodatih u Kini 2024. godine su električna vozila. Strože regulative o emisiji za vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem također su uvedene u nekim zemljama. Na primjer, u Norveškoj 90% novih prodatih automobila su električna vozila, a sada na putevima ima više električnih nego vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Potrošači postaju sve svesniji uticaja svojih izbora prevoza na životnu sredinu. Električna vozila nude čistiju i održiviju alternativu vozilima na benzin. Kako zabrinutost zbog klimatskih promjena raste, sve više potrošača bira električna vozila kako bi smanjili svoj karbonski otisak. Napredak u tehnologiji čvrstih baterija, SSB tehnologiji, dodatno je smanjio troškove baterije i proizvodnje, čineći električna vozila još pristupačnijim potrošačima. Transport kao usluga, TaaS, predstavlja promjenu paradigme u načinu na koji razmišljamo o prevozu i kako ga koristimo. Ova ideja predviđa budućnost u kojoj ljudi pristupaju uslugama mobilnosti na zahtev, umjesto da posjeduju lično vozilo koje je parkirano više od 94% svog vremena. TaaS pokreću autonomna vožnja, električna vozila i mobilna povezanost. TaaS nudi veću pogodnost, pristupačnost i dostupnost za pojedince. Korisnici mogu pozvati vozilo na zahtev, čime se eliminiše potreba za parkiranjem i održavanjem. TaaS može značajno smanjiti troškove prevoza, jer korisnici plaćaju samo za pređene kilometre. Iz društvene perspektive, TaaS može smanjiti saobraćajne gužve, potražnju za parkingom i emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Autonomna vozila su također 9 puta bezbednija i mogu povećati sigurnost smanjenjem broja nesreća izazvanih ljudskom greškom. TaaS može povećati dostupnost prevoza za starije osobe, osobe sa invaliditetom i one koji žive u oblastima sa ograničenim javnim prevozom. Omogućavanjem pristupa povoljnom prevozu na zahtev, TaaS može postići veću društvenu inkluziju.
Smanjeni troškovi i napredak u novim materijalima čine električna vozila pristupačnijim, što dodatno podstiče usvajanje TAS-a. Kako električna vozila postaju dostupnija, uticaj na TAS će biti dubok, nudeći još isplativije i održivije opcije prevoza. Revoluciju u transportu pokreće konvergencija nekoliko revolucionarnih tehnologija, stvarajući sinergijski efekat. Ova konvergencija je multiplikativna, što dovodi do eksponencijalnog tempa promjena. U srcu ove revolucije leži električno vozilo, koje nudi čistiju i održiviju alternativu tradicionalnim vozilima na benzinski pogon. Napredak u tehnologiji baterija i ekonomija obima smanjuju troškove električnih vozila, dok vladine podsticaji i rastuća potražnja potrošača ubrzavaju ovu promjenu. Tehnologija autonomne vožnje obećava povećanje bezbednosti i poboljšanje protoka saobraćaja. Konvergencija električnih vozila i autonomne vožnje postavlja temelje za transport kao uslugu. TAS platforme povezuju putnike sa opcijama mobilnosti na zahtev, dostupnim putem aplikacije na pametnom telefonu. Tranzicija ka transportnom sistemu zasnovanom na električnim vozilima, autonomnoj vožnji i TAS-u nije bez izazova. Ovi izazovi uključuju potrebu za značajnim ulaganjima u infrastrukturu, regulatorne promjene i prevazilaženje otpora potrošača. Ipak, ekonomske koristi daleko nadmašuju troškove nepreduzimanja mera. Prihvatanje ove promjene može dovesti do održivije i efikasnije ekonomije. Ova transformacija će uništiti industrije koje zavise od sus motora, ali će stvoriti nove industrije, generisati radna mesta i otključati bilione dolara ekonomske vrednosti. Također će postaći inovacije i konkurentnost na globalnom tržištu. Prelazak na električna vozila stvorit će ogroman novi tržišni prostor za EV, baterije i infrastrukturu za punjenje. Ovo širenje tržišta podstaći će dalji tehnološki napredak. To će rezultirati milionima novih radnih mesta u proizvodnji, inženjeringu i razvoju softvera. Ova radna mesta će obuhvatiti razne sektore, pružajući raznovrsne mogućnosti za zapošljavanje. Tehnologija autonomne vožnje dovešće do novih poslovnih modela i izvora prihoda. Kompanije će inovirati u oblastima kao što su usluge mobilnosti, analiza podataka i rješenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji. Autonomna vozila mogu biti korišćena u uslugama prevoza na zahtev i flotama za dostavu, stvarajući nove prilike. Ove usluge će unaprediti urbanu mobilnost i smanjiti saobraćajne gužve. Jedna od najznačajnijih ekonomskih prednosti električnih vozila je smanjenje troškova goriva i održavanja. Električna vozila su jeftinija za upotrebu i održavanje u poređenju sa tradicionalnim vozilima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Za taksi kompanije to znači niže operativne troškove i veće profitne marže. Smanjena potreba za gorivom i održavanjem može dovesti do konkurentnijih cena i boljih usluga za korisnike. Ova transportna revolucija imaće pozitivan talasni efekat na celu ekonomiju. Ona će podstaći povezanije, efikasnije i prosperitetnije društvo. Sektor transporta je jedan od glavnih uzročnika emisije gasova sa efektom staklene bašte i zagađenja vazduha. Prelazak na električna vozila, autonomnu vožnju i TAS predstavlja jedinstvenu priliku da se odgovori na ove izazove. Električna vozila igraju ključnu ulogu u dekarbonizaciju transportnog sektora, značajno smanjujući emisiju gasova sa efektom staklene bašte i poboljšavajući kvalitet vazduha. Kako elektroenergetska mreža bude sve više koristila obnovljive izvore energije, ekološke prednosti električnih vozila bit će još izraženije. Tehnologija autonomne vožnje može unaprediti održivost optimizovanjem brzine i ubrzanja radi smanjenja potrošnje energije. Široka primjena autonomnih vozila i TAS može smanjiti ukupan broj vozila na putevima, podstičući deljivu mobilnost i optimizujući iskorišćenost vozila. Ova povećana efikasnost dovodi do nižih emisija i održivijeg transportnog ekosistema. Prelazak na transportni sistem zasnovan na električnim vozilima, autonomnoj vožnji i TAS nije bez izazova. Ova promjena predstavlja značajnu transformaciju u načinu na koji razmišljamo o mobilnosti i transportu. Prevazilaženje ovih izazova zahtevaće saradnju između vlada, lidera industrije i potrošača. Svaki učesnik ima ključnu ulogu u obezbeđivanju glatkog prelaska. Jedan od glavnih izazova je potreba za robustnom infrastrukturom za punjenje kako bi se podržala masovna upotreba električnih vozila.
Bez dovoljnog broja brzih punjača sa zajedničkim standardom koji je dostupan svima, široka upotreba električnih vozila bit će otežana. Za to su potrebna značajna ulaganja u stanice za punjenje, unapređenje elektroenergetske mreže i pametne tehnologije za punjenje. Ovo ulaganje su ključne za stvaranje pouzdane i efikasne mreže za korisnike električnih vozila. Još jedan izazov je razvoj sveobuhvatnih propisa i bezbednosnih standarda za autonomna vozila. Ovi standardi su neophodni kako bi se obezbedila bezbedna integracija samovozećih automobila na naše puteve. Obezbeđivanje bezbednosti samovozećih automobila je od najveće važnosti i vlade moraju uspostaviti jasne smernice. Te smernice će pomoći u izgradnji poverenja javnosti u autonomnu tehnologiju. Prelazak na TaaS zahtevaće i novo promišljanja urbanističkog planiranja i infrastrukture. Gradovi moraju biti redizajnirani kako bi se prilagodili novim oblicima prevoza. Gradovi će morati da se prilagode stvaranjem više prostora za pešake, bicikliste i centre za deljenu mobilnost. Ovo će podstaći održivije i efikasnije urbano okruženje. Ova tranzicija će imati značajne posljedice po radnu snagu, zahtevajući programe prekvalifikacije. Radnici će morati da steknu nove veštine kako bi napredovali u sektoru transporta koji se menja. Vlade i lideri industrije moraju da podrže radnike u prelasku na nove uloge u razvijajućem ekosistemu transporta. Ova podrška je ključna za uspešnu i inkluzivnu tranziciju. Proizvođači tradicionalnih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem suočavaju se sa značajnim izazovima zbog porasta pristupačnih električnih vozila i usluga transporta kao servisa, TaaS. Promena preferencija potrošača ka električnim i deljenim opcijama mobilnosti ugrožava njihov udeo na tržištu. Da bi ostali konkurentni, proizvođači ICE vozila moraju da inoviraju i prilagode se. To podrazumeva ulaganje u tehnologiju električnih vozila i istraživanje novih poslovnih modela usklađenih sa TaaS-om. Ova tranzicija zahtevaće značajne promene u proizvodnim procesima i veštinama radne snage. Proizvođači ICE vozila moraju da prevaziđu ove izazove kako bi ostali relevantni u promenjivom transportnom okruženju. Konvergencija električnih vozila, autonomne vožnje i TaaS-a spremna je da transformiše pejzaž transporta. U toj budućnosti gradovi će biti redizajnirani oko ljudi, a ne automobila, a višak puteva i parking prostora može biti preusmeren za društvenu dobrobit. Ulice će postati živopisni javni prostori sa posebnim trakama za autonomna vozila, biciklističkim stazama i pešačkim šetalištima. Saobraćajne gužve i problemi sa parkiranjem biće zamenjeni besprekornim opcijama mobilnosti, uključujući i upotrebu letećih automobila. Ova vozila su već u proizvodnji u Kini, a nekoliko proizvođača, uključujući Teslu, sada razvija leteće automobile koji mogu da funkcionišu i na putevima i u vazduhu. Putovanje na posao biće redefinisano, omogućavajući putnicima da se opuste, rade ili druže u autonomnim vozilima. Putovanja na velike udaljenosti biće revolucionisana brzim autonomnim vozovima i električnim avionima. Ekološke koristi biće ogromne sa čistim vazduhom i tišim ulicama. Trenutna zavisnost od fosilnih goriva će se smanjiti, a zamenit će je obnovljivi izvori energije. Ova revolucija u transportu stvorit će nove industrije i milione novih radnih mesta. Troškovi prevoza će se smanjiti, što će podstaći ekonomski rast. Pristupačnost će se povećati, obezbeđujući mogućnosti mobilnosti za sve i podstičući veću društvenu inkluziju. Gradske uprave će morati da se prilagode, fokusirajući se na pametnu infrastrukturu i efikasno upravljanje javnim prevozom. Naftne kompanije će se suočiti sa značajnim izazovima, jer prelazak na električnu energiju i obnovljive izvore smanjuje potražnju za fosilnim gorivima. Revolucija u transportu je pred nama. Sjedinjenje električnih vozila, autonomne vožnje i TaaS, a predstavlja priliku koja se javlja jednom u veku. Ova transformacija zahteva hrabro vođstvo, inovativno razmišljanje i spremnost da se izove postojeće stanje. Vlade moraju da uvedu politike koje podržavaju usvajanje električnih vozila i tehnologiju autonomne vožnje. Lideri industrije moraju da nastave sa inovacijama i razvojem novih poslovnih modela. Potrošači moraju da prihvate nove tehnologije i opcije prevoza za održivu budućnost. Prihvatanjem ove revolucije možemo stvoriti svet u kome mobilnost vodi ka svetlijoj budućnosti. Zga, sada si video da će se svet promeniti. Dođite kod mene u AI Grandad i vidjet ćete detaljnije šta će se desiti. Ćao.